Malama go along, Chakon the Alner, should one got Yoko and Guerrero. Lawyer Kunel Tess Loy, long coach, and a jal kail, Rejong Nang will jog the altity. Ray study dan mirai can no cots can look the chuang God love of justice channel right in a go along. I hope me jira Michigan miss you can still go back and watch these videos study ma go along and channel within can jong nang will jog the altity you kun al kon nge long kated nene content cha lesson me cha put together and lesson and wala ma ke joga ma engine the end kajen quarter in yam dien karon ban la worker quarter rewde me go along bo no go lesson in jog dien ka quarter right ke go nook point de engine in chumut che ledi che tiang chemin gur ngude che tiang nook chemin gur ngude is the fulfillment of the law. Love is the fulfillment of the law. Again gwa dong by continue wale our memory text take Roman chapter 13 verse 8 Roman chapter 13 verse 8. Bear with me. Okay, Roman 13 verse 8 chalarne chwara tege min wala karan kam nok ni ro ko min nok ramin dong ramin nok ramin dong che pek ngude ken lewlat ramin nok ramin dong che pek ngud ka ken lew che ledi che lat me right con last week chana right ko tege ngodang rew ti dine ken keteke dwer dang rew bo ti dine ken ngodang rew ti dine ken me chane je ken nokran ko kot ken nokran ke jitie kade shalaran go you being yalung jiramin teder jinran nogro do automatically kwana jalaran no naturally nogran rode shakularan nog na rodo ma engine nog bi ying nog na ran nguka ran tie kado this engine palang we con along pel ko them go along to right ko tele do ma dong ma de ngut ko de al de ka summarize ke je other than summary me chet kana mo no be ko de no ko loy du kan lew ti du kan lew ko bom point du kan lew ko bi gon ti ko du nok chet ko no ko rodu ba de ngur ko do mo be mi tek tek me kana mo be demand ko kon ko jo long tek long o de ra ro no chet ko gon ti ka de no put con dial no con rodan is a thing che mangi ne je con na no ko rode mi chiro du no la re je dong du point tek te ma dong me de la re te chere du guru bro du pok guru bro du mies guru bro ko biene kiene mi chalet ke ji la te lo du long more no but mi right continue wala go chukut gur ni mi tek ko kon ma gur ko to ko kon mi chalet ko kon ko la re je no e gen chu kon no ken ya mo me jo kon de kon kun nok ke jen do ben chalan ne je ke de kon ji tie ka dan nok ke jen do ben chalan ne je go chelet ko kon ken yam chelet ko kon ken yam de kon example mo mo gui kon nuk ngo a ko de nok no kon ti dia li ko je kon mo wang de gui ko kon je kon mo lot me linga kon mo gist linga kon point dan me ken lo mo tin dia li ne chak re go ka kui go ya dan je boy nal ken lo je chak je piu ja ka to no tung wan dia ja ka to ko no ka kui no ka dan manen kon nuk ndiri ci ko do nok no kon gor ko do ba en o de kon nuk mi chet kana mo loje ke de kon nuk mi chet kana mo de kon nyos neirin kon cha kon gule jong mi ci kon mi chet kana mo lat e jen do ren dine jen en o mo pal kon ko de ci kon let ka candidiality abana won nok ni mi tele mi chalet ka kon abana yo kam loy dan kan lew bana kam charan kan lew ka bana ja kam bom point dan kan lew let kon ne je ka chao no mo dwer ma di long chal ke je worshiping idol chere ma pal no kus goini te jito talk and then cha kon kam no me example cher ke odong de kon gta ka dan de kon kam no cher ke min gor kon no bo de kon let ka to go we gta ka dan cha kon de ya ka ken cha kon de chenge je me ko bo is asking the least no mo gi ji rong ko de let ka ji ene ide tie ka jito tu let ka ke chawo dwer ndi ne jan bo e go de ran ji tie ga de chenga je
You see, go no de go no nyin ku get chi nyin ne kong de chi de go. En jen dong cha kon chol tin no. Pa cha kon ku le jogo di ken ngu dia le ya ga kwen pin tang la jogo ji ke 313 ke ba jogo ke 10 ke ba jogo. Any number ngod ma sha la ji mo ken dia la wa tyang ke no. Ramo no kut ke do bin cha la ne je. Karama no gun tie ke de ke jen do bin cha la ne je. Wa til ngut tel lot ke ji. Como wo ngudi be jo chu wo duel ke gun tie ke che gun tie ke do. Ya, chi nyen che la ne chet ke no mo. Me che jo chu gun tie ke do nak. Ngudi bin je ken go tele me chet ke no me shala. No no, anje ne la re anje no ko ti ko no ke gun tie ke do chi be go re bi nyen ko kwal chi be go re bi nak chi be go re bi let ke me je me gwi ji che de let ko ro do. Anje ne kwal la ne je no ga kum me ti dial pin. Kum me ti dial pin ko ja ko kon ko chi kon me chi ro lot. Cha ne je be lat. Me chi ron ko de let ko kon cha ne je go ro ban je let ke tin kon. Kelin cha kam kon gwa menen go cha kon je ko pui kon je we mo na tra mi ngut ken lu cha long ga tiang ko dur kon na chang chi kon kut nel nok ke jen do bin cha la ne je de kon nong ne je la to ga te ga kon te ling kon no kut dong de ran check de no long dong de ran gat ko no ko long ko me ken ko di mo gat bi ga ge no kut me ken ko di mo check ken je mo ga cho bi ga ge no kut me te ga mi chi gat ku la nang te ga mi chi nyin ko la yar ba bi ga ge no kut no ala bo dong de le no de le mo ga duel de le mo ka ngu me de lo de yo no ko long de de ni ti dia no te cái tin này rất cái đó các con mà các con người như các con người thiel chứ con như thiel cái đàn chứ con người nọc chẳng con này đừng còn người giặc y tại đây chơi con này mỏng này con này boom một point đàn chẳng con này đừng còn người giặc nó muốn nó bơi chẳng đuôi đấy tại mấy cha nó cũng giặc mà very perfect mà nó cốt nó cần lôi được cái liều cái bomb point được cái liều là vô lấy được cốt được cái dân loang được cái liều no cái tại mình cha này mình giặc bởi mà nó quan thiel cái đấy bụi chơi cái mình nó có rồi đấy Shawaram ke le chilat mi jet kena mo she ben lat e Jesus ko che ben liu wija. But the lesson no wale take it go to clarify. And wo cha Jesus je la mo ram perfect. Mi chungut ken liu che tiang kan nok de mindi. Kan nok de ka kot ken nok de karan. Does that mean ba ne chu continue re learn ni jek ne kon ko cha kon je kan wo chungut kon nyos tolan. Ba ne chu continue ka lat jeng ni dan ko chi ye chu che lat dial cha ka lat. Engine tea mo de kon ti no dano. This is where the debate in Dinajan Rene ni tin right post bank Kare ni tin we rodi and dong can eat a cup of wood. Ramalar je chan wood cup and you know Kadong Chara Jaka Lloyd then or de con wood the alde con longer cup. Karamarai ka qui grace ka Kadong Chara Jako chi chu lu ka qui dwere con the al tell me wood la gorga con. That simple understanding and jen gur con or dong a dana chuptin con the alkel. Ngay na ja go ano ra me chi nok ken liu che tiang ke chi pung ni dial che tiang elia chi liu ke Jesus ke jen kui me yat ke no cha ba kon kan ke min chi Jesus alat pa cha kon ku li jo kan what does that even mean ngu mo lot no mo je and go dong cha ne liu ke Jesus commande wala right con the law is holy and righteous and good and go good point there cha orel go do Dongan merel goy la ro me de laran o chi goy da bal. No ala po did goy de long. Te le do. Righteous a waja ni e chuong. E chuong ko di chi ngut malat ke ko be te ganai de be yong. Chi ngut malat ke ko be te ganai de be pin tai chi ngadien. Ko ngai kon te ngut la ya ga pin te guru ba na ku la gal ken kan ngut ko lat ko bi ka na gal. Ko ba na mu de ke ko ngut lat ke ko ke chung. Cái nhua cái na chiang chung ni cái cần go cái chứ cái ngut tiệt anh cái nó đông cha cầm con rồi đó cha we ngot ko dia kan dia liya ko rodien kun nok ya ko rodien kun nok di a kon kama example gaddu mo gad me pietien piengi ka ta ande de chiang na ro ka dong de kan nya la no gan me chiang che ma ra ke je na me chi o nok kana Good canoe run, but a go by cham can. Good canoe, but by jigger. Do no, mutin come can selfish. Catalatka can go quick goy again. Cat my dong with a char and me joke a nurture qual, me joke a nurture and a mellet to ching a jack, ching nigga young magoa. Good canoe but go harun. Mood cotton dummer, engineering a corner no more. And the foundation dien a go nook.
man gat ke gwan gat ke mangi gat ka ta en bi kienga je run cha ku la ngo wi mona tra mo gur je no de go ane jin ke je more than ramin chi dab more chi dab la guru dire je link goy guru chi dab me ngai ngani la guru ne je no dire je link ngai ngani ke dire je link goy tra mo dong me bi jin wi mona mo guru bi go ane jin ke je me jel yen ke len mo ni ku they will always want you to be like them or below them at least. I don't know. But till the most do me de ngwa dia daga ban pinga kwidu enje no mchi yeshu lat but chi more can go would do the same thing. If you understand, then you will be like nee ti nok kan ko nok medida. Enje nok inti ko the nok no kon. Ko go reje and go big goy dan barorel. Chet ke min rel goy daro. Ni he kon ke standard ni ta chi ngade min go ro dong de kon chi ke je. Chi look de ko kon. Chi selfish ke je ko mut te la the pinga kwi no ka de ko no ko kon. Chi Sunday nei rami chi kon ngi ka Sunday charwa ja go along ka kwi dien mkin ni gwi ka Sunday please lo ni jok ka bi nga yen go cha no kot ngot point ngot kot point kien cha we ka no no mlo no makap kot point makap ngun nial awa ka fa no nial ko mi ju ka ji chu na no gun te ko di cher ki no ko ro du anya no mo ka fa nial ka fa no ma ja ga ye ngut ju na da no ko ro du no te tin ne mena awanje ne nung Jesus obe ben liu ka kwi ngane ka wo ba kon ji duerti ba kon ben kan ano ndama ka kwi liya ji liu ga yesho cha kon moy ka much ko dong de kon tek mi chi kon de longe jek ko chana tol ko ngut chana ja longe jek ko bi yeshu ba kula joy la ram gun chung ni ma de nei din kong ja ka nei de te ka chung no jan gwa dong cha kon chalten chana queen ga wara ga jirom waraga jirom choga bakel bazin kalian waka diok Romans chapter 6 verse 1 to 3 tek kon kemadan ke yeshu bana ngukula lar bana longot ka won yamre idura ke go bi pol bang ko rep chede ajen chi chiang dura da ne waliu ngu bana longot ka chiang rei duramo ka chi yana ngash eno kon dial tin cha lak ke madan ke Kristo ke cha boin ke madan ke Kristo Yeshu cha kon dial boin ke madan rei lesde nyen ti chi polity na kon no mo ano Paul cho kon ti ga ti mi check along what shall we say then? Shall we continue in sin so that the grace will increase? Konta mama che joy no chi Yeshu che liu ka kwira mi chi tol ra mi chi kul bang ko nok ka gwade ka chi ran long ko nok ka gwade ra mon nong no ro de kara kin nok de nyod kot ka kin nok de nyod nei den kong ka go cha mu ka mu ba en o cha kam kan te ka bra mi chi ka no chu ngot ka min lo ko kot ka bo ngot ka min ni ra gan man ni ka chi gan man ni ka je ka nyin ti pol no kon no mo because cha la no nta den dwer ka en liu kien til ngut ka kan lo lokot kene chang ne de kong jek e cheka no de kono par no just ko chi Yeshu liu ka kwi dan does that mean ban chu la ni men go loy dan ne chan ro dan ba lo ko no kot ke chan nan ba lo ko no gan ma ne kon how would you answer that question enje no mo lo do then mo kwen kono nyok ka wara ga jirom chu ko baro verse 7 verse 12 Romans chapter 7 verse 7 to 12 che we ngut kana dwer angu me dong ma bana la lar e wo ngut dwer che de ajen kami ken ngut te tin cha dwer de ngai me tel ni ngut cha di lo ai gur ka dwor de ngai me ken ngut la ri a lo du chi dit ke dung ra do dien kami chi dwer gwal jek ka kwi nguda che di lo ai ngani dial las reida mitel ngut tel dwer bom medan chokong tek atel ngut kame chi ngut ben chu dwer ronyok ke tek ka jwa liu ka jen ngot e mo pan mede ngun ni tek chinong ni lia sorry ka jwa liu ka jen ngut e mo pan mende ngun ni tek chenong nia lia kego
me chi dwer gwa je kungut che amat ke chwe shu nak ino engu engut ino ngut emirero kelwek emirero bo etok ka sorry gane chete ga ko the long re kwena de but leng ne tin ti ga kono pol de ti nyam chana linga ne ngu bana kula lat bana we ka won nyam re durka ko cha kon kampo bang ko chi ye chu je liu ko kwidan ka che min gur mu de che tiam ka kwidan ka chapter 7 je kono nyoko ti kwela ngu bana la ro mut point ne jene dwer konte me chere me jojen go ngut e jen jak dwer ka tutino ko metelo mut tele me chal ka dwer so that mean mut e jen je kon jak ka dwiro no chana na meling ago sometime ka bus in yam den me char kon en go pot banko ken luelin chi yeshu luel kon awa jen che mut che wo. What would it mean? We are dead to sin and alive in Christ. Paul is in Laramo. And you know, conchana luka dwer. Kete conchana bentegrenga, re creso. Malari a ginichi luka dwer. Ramichi luka dwar. Ramichi lu. Tell him along galani. If you're dead to something, that means tell him along galanitin. Michi luka dwer, and you know, you are incapable of sinning. You're long. Go did it dwer, coach lu. But in terms of what take great Chriso, me take great Chriso, and you know, didn't they let in terms because you are alive. Me midi did meet Ray Chriso. Me take in could the island lady because la ray moka like Ray Chriso. And you let corner and term. Muluno tell him let corner. Me day dware joy raid. Tin the island let corner go to corner a yeshu, they join a yeshu, rake it in the island let corner, and general like a polo guama. But me join a yeshu railen con, what does that mean? Chakon yoga yeshu minan, che min gur mudde chetiam. Ko nuk de kot tianga, nuk de karan, tianga, ting nuk de kot didi. Nas de kot can a nuk in chaben long ya over ben lu with ya the quiran. Mention we going a jabo, she yeshu con yok a nuk munindi. Me she yeshu in your corner. And go yenation lu, kakidware con, mention we going a. I mean, what kind any friend me take a merge to make you to kukidu. A woman don't me a lar. Kakira me chet can more. Tell me didn't you get the yoga. And you know she years with your con. And didn't look the current of young, look the coat of young. Luno, may years you rate me and look and look at and take conray knocker. Tell what does that mean? We are. Kakon edited young look on nook. Kitty a later done. Chinir did done. Chinak na de tere dan, chidom de tere dan, chitin yak de ali kwal ko ngutin look mutke, chig de tere dan, ko channel liu, come in look mude. Channel liu come in look mude. Kabaz de would mean use a corner. A generation what take a dwero? No. Chi what take a dwero. I can't come an example, Malar and a general mood point there. Mudung till mud till a dwer. Muluno did they join them, Luno Misha would boy. They should tell dwer. Min would ne major, a woman shall would way at him. Chana dwer ding a year dwer. That's it, then you know Lodomo. And then did what they got ram a dong jelly and which are they won't what. Could them a day in your dwer labo did it yell check a young Muqueen walk. Chercon, a rhino quot, a can lepcato. And no banner door na ye me year came a go, I go to the lad con. Raidan the young at yellow when a cook bobbing here con go. Naturally, Walga made down metal Michel would like ye native bomb because by native till long back over my can, by walking the alumai back, walking the alumai back on no, Baradian Bagok, Roke and Gomorodian get water to dit and go chakamogo along Chakajalat. Congat can a bomb den. Ego, a mid-yak. Ego did one take a do day when I could be quack at the alligator one now. She can go ye mid-yak. We can a year Michel a bomb. Jin would no boom boom. Go my in your nut, qual in your nut. And in Malonga Kalani, money while a material business. Kadong be business idea to go to quality you now like a bigger alaka. Biro Chulia Kajan Palanama. Come a gin lawyer, Bamalu, Binade Jack, because a gang, because loin, Greg was in Dong de Lointin. Go did Palo. No one is running a year, but no. I couldn't be calling you a corner. No. As long as you can't have a dong a jack.
Edwer mà chừng ti cái pel mà đi mà chưa ngu cái chia pel mà luộc nó nà pel mà mày này như nà pel mà nâng nó nà chia pel mà có pel mà chia thế cái tang đôi te chơi linh nó mới chịu cái lại nhặt bị quen chiếc bị cầm chiếc đấy cái dân war mà cố gu rồi bị lòi đuôi thế chứ cái nó quay gì Edwer mà chết cái nó mà cố tự lung mình chia lại cái anh know thế được quan đàn thì gọi en go dira la bag duel be nyin ko dial baga ben kwar kan dial ko le nji ko bom ke chai de go Edwer nyin ko ti choro na ka lat ko run dial ka go en o chik du chi kwen ke cha te ga betera me bi ben be ba ko ne je be du na banang be chole du na be ban pin na ga ke be ga nang ke ga be chole ma to go ko nyin la to la pe ka na ba ga ja ka lat ba no ba ga pe tin ke ne la let ke cha ko ji ka ne ka dwer. This is what Paul is trying to tell us. And wo ngud go karel go ida dung do ngud news no kon dwer news no kon min jek min ci kon nga yimo mi jek ci jak no kon ko dur wo ye no kon re dur ka ci for example me jeli tem la bo wangu ci ko gwice te ram ci joga nga ga chung ni bi pen kok tam ma ken rai nga ling ci pen kok ru de ya la nga ken ne nagi me dung tele wa ci la ra kwa ga tine ne cha de pen kok no de pen kok ko kuye ko ga nyam do pan me chiro ye mo ling chiro do wo du pa kene chide pere ko ga de tek engene len mut kana na kon mut ni na kon ga chang ko ama go engen me chet kana mo news na kon o di ba mut men dong news kon na awa news kon pandan me chan dan gui ka mut bane jing no ku ju ko do nong no kon chen no ku no kon no ko no kon na ro dan chen no ku no kon na nei dong konไม่ใช่นั่นชูเนี่ยนั่นนอบ้านนั่นชูเยอะกันเลยที่จะเตือนรถก็ my goodness กูรู้ก็แต่เอ็นวุ่นนุกินจะคำอ่ะเดี๋ยวเลยยกยูเนี่ยเรื่องของประเด็นเธอมันนุกแบบกูดก็นักกันรอได้ก็จะนุกดีเด้อแม่คุยเรื่องกูกูเลยแหละเอ็นยังไปเทศกูเลยยกกระถางเนี่ยไปกูเลยมวยกับดัวเป็นจากคำก่อนโอ้แต่กระดาไม่ชี้มินกูรู้เด้เจ้าเทียงบอกก่อนลวกกระท่าเสียงอ่ะเมทียมันเอาก็กูท่าเสียงเมทียมันเอาหมอเย็นมากูเลยคำก่อนชี้เยชูไปยงนักก่อนนะเจ้าทิลก็เจ้าตายกว่า continue กับมินเยอะกันเลยเดียนกว่า continue กับไม่เย็นยันนะกว่า continue กับนักนะกว่า continue กับลบกว่า continue กับงูเขาจะเลี้ยวกับคุยดุนเชี่ยยันเล็ดเชี่ยยันหลุดเลียจีเสียวิญญาณยูงุดนักก่อนกูใช่ไหมแผนกูคนลวกยูตัวก่อนกูคนชาวเกิดนั่นเป็นอะไรแล้วก็คุยด่านกูใช่ไหมแผนใช่ไหมคนนกก็ใช่ไหมในเรื่องของนกชาวเวลียเยชูจงุดแก่เลี้ยวเจียเตียงชาวคนเยอะกว่าเหมือนนะชาวงุดกดเมดันชาวก็ก่อเรื่องพัมเลยคนคุยในที่ก็กูไรเนี่ยคนก็ Leviticus chapter 19 verse 2ยี่ลิบายช่วยก็วันบางวันเบอร์จะเรียกได้เชื่อละเลย Speak to all the congregation of the son of Israel and say unto them you shall be holy for I the Lord your God am holy เชื่อละรู้ไรนี่ก็จีอิสราเอลเดียลก็ยุ่งนี่ก็หน่วยยันไปกุนบิกบยาร์ยิกเรลกอยดูนี่จะเรอก็อันกุดพอยน์เดเรลกอยเดรอกอยดุนบรอยกเรลก็อันกุดพอยน์เรลกอยเดรอเด็กกุดคอนชอลก็มีชานะบลวังเออไงยังจะเทก็มุดไม่เฉลี่ยแล้วก็คุยด่านมกูร์ก่อนนี่จะพูดเอ็นโอบิกอยด่านเรลเช็ดกับมาเรลกุดกอยเดรอมั้งบางคนคำไม่เช็ดกันนะมั้งก็ว่าเด็กคนเทก็เชียงไม่เช็ดก็เชียงกันเด้Psalm แค่ดีด19 verse 7 to 8ดีดช่วยก็วันบางวันเบอร์เซนบาราวเดียนกับบัดดัก The law of the Lord is perfect restoring the soul testimony of the Lord is sure making wise the simple the precepts of the Lord are right rejoicing the heart the commandments of the Lord is pure and enlightening to the eyes no ช่วยงุดกด point ในเจเนไม่ติดเดียวไอ้เจเนลาลุยเทรันกอย you know เทรันในจารนี่ถึงเยอะงุดกดไปเป็นยก upright ก็แบบเป็นโยกบิ๊กงุดไปโยกในไม่เยอะกันไม่เยอะไรนี่กดยันนี่คือชุ่มแค่ยากกันเราไม่คุยงูก็ไงงูใช่ example เนี่ยคำก่อนมันนั้นก่อนคุยก่อนงูก่อนเดียวบัดงี้ก่อนกดก่อนเขาบอกก่อนยาเขาเงยเด็กก่อนงูไง The precepts of the Lord are right เราเลือกกด point ในยันนี่คือชุ่มแค่ยากกันลอยกระเทศ
ngot ko point ga jana ka ti we kalep ken cherkon ka ti we kalep kan cherkon. Now we see kur kon pelen tok jare bai ko ki pelen tok la o long kon nei ko ma ka cherkon long kon ri to do ke lat te marga we ne ndo ko pelen tok a application of right ko re take her down. Psalm 119 verse 142 shall your righteousness is that everlasting righteousness, and your law is the truth. Shall I gini shang chung ni duwe dorar kung ngot kuwi ka talk. The same chapter 1 verse 172 shall I let my tongue think of your word, for all your commandments are righteous. A lebda yak yet ku kodi ko mut ku diala jene ka chung. Chakon jogwa man ka Leviticus chapter 31. So Exodus chapter 31 verse 18 o cha mut ko. Or let me read it. When he had finished speaking with him on the Mount Sinai, he gave Moses the 2 tablets of the testimony, tablets of stone written by the finger of God. Sheladi, may he kunyal meja talk right ke Moses we Palm Sinai. Why should Moses you come perm down road the part. Perm to watch I go perm to watch I read ko chaga gware perm ni. Nika yat ko pine. Gwa malat ke to ling lizne ma cha gwar ji pama e me chirong ke chot te ke tami dwar gora galam de pe parat de to gwar ko mutre pam ni ko go nyut ke ne go ata shen ko tin chiro de ger ata shen ko tin chiro de gero nuk de te tin choro wan goy de te tin choro wan tok de te tin choro wan chang chung ni de te tin choro wan luk de ga chong te tin choro wan luno kume o kot ken leu chai yan pinre no ka mi chiro de melger me chang pin yal ken pin bi tu ko e jene cha lat kon ka cha kon jogo di ha chike ngot ko bi yen ba wo to e chang da ne je ga me ba ku le ger ba ku le mat re chi ngoko ko ngut ko no chiro de me wo chai ba me ger bi ye chu nang no kon pain di jek ti be ger na ko be ka nang re no ka mo lo ro de chang won ko. And then one day lesson and pektin journey right along today. But this is the last of this lesson. May God bless you, and may we continue to uphold the law of God. A kut nyal a jal wakon re chiang a jia the contin ka bakon gan re chiang a min goa de min tere de ko nuk gan mani kon ka te ko nuk ka kut ali hak te ko